ukuthi mina into engizokufundisa yona yini and ngizokufundisa ngesiZulu. So yonke into engizobe ngikufundisa yona sobe siyixoxa nje kanje ngoba ngikholelwa ukuthi umuntu into uma ngabe se-understand mhlawumbe uthisha noma uprofessor umsebenzi wakho akusiko ukuchomela i-student sakho ukuthi wazi kangakanani kodwa ukuthatha le nto e-complicated uyibeke ngendlela i-student sakho eso-understanda ngayo ukuthi oh yazi ngisebenzisa ama-example ozokwazi ukuthi urelate kuwona so isitayela sami sokufundisa sinjalo-ke impela so besiyixoxa nje kanje yonke into ngizoqala ka-A ngize ngigcine la sizogcina khona ake ngisho kodwa yini vele le esikhuluma ngayo indlela nje yokuthi ukwazi ukuthi yes ngeke ube nemiliyoni manje or kusasa but I can guarantee ukuthi uma ungasticka nami for at least 2 weeks uma ungahlala nje nami at least 2 weeks u-attend ama-class ami 2 weeks every day because ama-class ethu aba zonke iy'nsuku I can guarantee you ukuthi at the end of lowo 2 weeks uzobe usukwi-position yokuthi wena usuyakwazi ukulala wenze something ngosuku angithi yabo ngobani ngizobe ngikufundisa into sibe siyenza right into engiyifunayo mina ngifuna ungawari ngendaba yokushoda ngemali yedatha imali yokugibela imali yesinkwa hhayi ngeke asikwazi ukushoda ngalezo imali and i-technology sizivumele ukuthi senze ezi-advance kakhulu ukuthi usangathi ngempela unedatha une-smartphone caca ukuthi wena ulinde uRamaphosa at the end of the month or at the beginning of the next month ukuthi akufakele i-grant no asikwazi ukuthi sidiphendele kuleyo nto yes i-right yona i-grant yakho but nawe buzama something eceleni ukuthi isipana sikho awufundanga awunjani ziningi indlela ezokwenza imali ey'khona manje ey'dinga nje umqondo wakho ukuthi usabalalise kuphela alright ake sidiscuss-e ukuthi yini thina leso besiyenza I'm sure abanye sebebonile lapha ku-TikTok wami mina ngiya-trade kahle hle ngiya-trade but ngi-trade something engajwayelekile I'm sure nina nijwayele ukubona o-forex ama-trader lawa eniwathandayo lawa aveza o-Lamborghini nani nani bese bathi fakani o-10,000 bese nebafaka u-10,000 bese umuntu ayakublock mina-ke angiyenzi yonke leyo nto leyo mina ngizokufundisa something wena ozohlala nayo forever uyifundise nawe iy'ngane zakho ufundise abangani bakho ngikunikeza nje i-skill mina okwami ukuthi uthathe le skill uyiphilise ngaso right because abantu bayaphila ngaso ngakungenela nje egroupini uyibonele abantu asebevele asebeyenza le nto le awuthi kukhombise nje yabo manje i-main group yethu ina 769 members angithi yabo and khuleke mangabe ungena la kukhona vele asebengaphambili njengoba ubona and bazokusiza bazokulekelela uzokwazi ukuthi even if ngingekho mina because nginenqwaba yabantu so iplan yami ukuthi next month sithole indawo lapha eThekwini abantu abazokwazi ukufika kuyona sihlanganyele khona straight kuyona next month because le nto bengisazenzela ngedwa but ivele yakhula mawala ngale ndlela ukuthi sekuyangiphoqa ukuthi ngidinga abantu angisakwazi ukuni-attenda nonke one by one I'm sure uwatholile ama-message asho njalo and ngingakukhombisa ngempela ukuthi angisakwazi ngempela ukuthi ngininayo yabo nje namhlanje khona abathi akade I'm sure bakhona nakule session oke wathi uzama ukungena kwi-group kwathiwa isigcwele lapha ku-WhatsApp that's because benganakanga khona i-post yami evele ngiyenza izolo le post like i-post yami yokugcina ku-TikTok kade ngifake nemanje nje kade sithatha i-break but before leyo khona nje before leyo ekade ngiyenza izolo and already isina 100,000 views so you can imagine lapho ukuthi mhlambe abantu abazoba interested bazoba bangakanani so baba inqwaba-ke abantu engibatholayo so sekunama-group awu-2 already ku-WhatsApp and I think by end of today or tomorrow azobe sewu-3 so into engizozama ukuyenza ngizozama uku-create-a
amaklasi ngendlela yokuthi a-accept noma abantu abangaki angithi yabo and kube lula ukwa-attenda kodwa into okumele uyazi ukuthi amaklasi ami ngiyawarekhoda wonke. Leli klasi-ke ake ngichaze amaklasi ukuthi asifana kanjani vele la maklasi akho Siphe. Alright, so sizoba neklasi njalo ngo-12 emini. Leli lango-12 emini yazelani? Labantu laba abangakangeni emaklasini. Angithi ubonile ukuthi siku-Telegram laphana about 770 abantu abakhona. Abantu laba asebelenzile leli klasi likanje bathi hayi si-interested, ngabanikeza ama-links okuvula ama-accounts, bavula ama-accounts, saqala sa-trade nabo, right? So nawe uzowenza same thing emva kwala, kodwa ngizoqala ngikunikeze i-idea yokuthi senzani kanjani. Alright. Nisangizwa kodwa ngithi yabona i-mic yami la iyasebenza impela. Alright, hayi nanka nama-message angakawatholi kusho ukuthi kusahamba kahle. Alright, ake sithi-ke okay, shuthi ngiwinile la trade kade ngiyithathile la. Alright, so into esoyenza-ke sobe senza lento ephambi kwakho njengamanje iyona trading uhlobo lwe-forex esobe siyenza. Kusayiyona i-forex ukuthi ihluke ngokuthi yona isebenzisa isikhathi. Njengoba ubona la isikhathi siyehla 30 seconds kanjalo kanjalo. Silokhu sibala sophinde siqale phansi phezulu kanjalo kanjalo. Ku-15 minutes kanjalo kanjalo. So kodwa lento ngizokufundisa ngizokuqala ka-A, right? Ukuthi yini trading, nale platform nje bona ama-button ayinqwaba nezinto ey'muvayo. I'm sure I'll understand ukuthi yini eyenzakalayo la. Uma ngabe usune-clue nyana, alright, uzosheshe ubambe, it's fine. But ukhululeke wena ongakaze nje wenze into ekuthiwa trading ngaphambilini. And ayithusi ngale ndlela lekengeyeni yamasudi nalezi moto lezi abaharishayo abayibeka ngayo engathi manje into enkulu lena. No, into le ayidinge isingisi esikhulu, ayidinge degree lento, ayidinge into nje le othi uma uyinikeza isikhathi nje uyenza ngempela iyenzeka, yabo, iyenzeka. And uzozwa uma ngabe usufika lapha egroupini kune-age i-range sinomama bano-50 something and then siney'ngane futhi ey'no-19 something. Angithi uyabo ukuthi umuntu ona-50 uya-understand, umuntu ona-19 uya-understand and lapho futhi naye uya-understand. So ngobani vele mina indlela engikufundisa ngayo angikunikeze zonke lezi zinto ey'ngabalekile. Khona amagama abonayo ukuthi lawa awokuthusa abantu nje, asikho isidingo sokuthi uzosebenzise lelo gama, engabe nje uyibeka ngendlela esimple. Ngoba kahle hle umsebenzi wathisha ukuthi athathe into enkulu e-complex yena bese ayibeka ngendlela ukuthi umfundi nomfundi omlalele uzomuzwa and a-understand ukuthi ukhuluma ngani. Ngicela niconfirm la, nisangizwa? Nge-worried asho nje oyedwa ukuthi yes siyakuzwa Siphe, or abhale la kwi-chat. Yes, okay, hayi sebebhalile. Okay, ngiyabonga. Hayi seku-right, ngasabhala, ngiyabonga. Ilokho okubalulekile. Okay, so isho njalo indaba ethi nje bese sizofunda-ke nje nginithathe from scratch, u-understand yini i-trade ithathwa kanjani, yonke lento. Bese ngicela u-understand ukuthi i-trading iyinto efana akufani nencwadi le ozohlala phansi nje ufunde ngamehlo and then usuya-understand ukuthi incwadi yakhe ikhuluma ngani. I-trading, even if ungangibuka mina kanje ngiyenza, akusho ukuthi wena usuyibambile. Uzobe u-understand nje kuphela ukuthi uSiphe wenza ukuthi nokuthi and ukubonile vele ngizobe ngikwenza phambi kwakho kanje. But nawe kuzodinga ukuthi mase kuphelile iklasi, mase uthola ithuba nawe mhlampe lelo awanyana upractice lento kade siyenza. So amaklasi ngiwabreaka kanje. Ngo-12 emini ileli class leli likanje elichazayo ukuthi senzani, bese ngo-4 ntambama
yabo in about 2 hours from manje sizoba neclass labani lalama students-ke lawo kade wabona ku-Telegram lawa asevele ese-trade-ke wona, right? Bona-ke sisuke sesi-trade senza yonke into. Nawe into ozoyenza ngoba ngesikhathi usaqala uzobe ungakabi confident and uzobe ungenalo ulwazi oluthini. So ngizoqala nje ngama-basics and ukwazi nokuthatha i-trade. And then into engiyenzayo-ke egruphini uma ngabe ngi-trade mina kanje ngiyasho lapha egruphini ukuthi alright, ngesikhathi esiwukuthi mhlampe from 10 to 11 lelo hour ngizobe ngi-trade. So ngenzela ukuthi nomuntu ozobe available ngaleso sikhathi angene lapha egruphini sikwazi ukuthi si-trade naye kanje. Sibe siyidiscussa into ukuthi okay, and vele ngizobe sengikufundisile nawe yabo, so uzobe usuconfirma nje nawe ngempela ukuthi hayi ngicabanga ukuthi, futhi ngiyakubuza imibuzo la ucabangani, yabo nawe usho something ngibone ukuthi oh okay ulega la, oh okay usukubambile ukuthi kanjalo kanjalo, then ngilo ngiqhubeka nje ngikhulisa kanjalo. So sizowenza njalo and then futhi ngizokusherishela ama-trades ami ukuthi nawe ube ikhulisa imali yakho nawe ngesikhathi usafunda. So uyafunda uyenza ngobani lento vele ifana no-drive imoto. Uma ufundela ukudrive imoto angeke uthi spare driver lapho bese wena uhlala la eceleni uyangibuka bese uyikhetha uzokubamba kanjalo. Even if ngakutshela ukuthi okay manje ngenza ukuthi manje sengenza ukuthi, wena ngeke ukubambe ngalokho, kuzomele nawe ngime somewhere sishintshane ubuyele ngala esiteringini ungene wena iphushe wena ngempela imoto, then lapho uzoyibamba-ke ngobani uzowenza amaphutha and lelo phutha lizohlala ngesikhathi ulenza ngoba manje lenziwe wena and uzofunda ngawo futhi lawo maphutha. So nala it's the same thing, sikhuluma ngemali, so into eserious. Uzowenza amaphutha yes, but ngizobe ngikhona ngiseceleni kwakho, so uzobe ukhula nje kanjalo, ukhula kanjalo. Ake ngikuchazele-ke ukuthi ama-class lawa uzowajoyina kanjani if u-interested, right? Ama-class number one amahhala, but amahhala kanjani siphe ube uthi uyasifundisa. Alright, so ngipartnerishe ne-broker lesisebenzisayo i-IQ Option ne-Pocket Option, awu-two ama-broker, like the two biggest brokers emhlabeni jikelele awe-binary, i-IQ Option ne-Pocket Option. So lama brokers I made a partnership yabo nabo yokuthini, because mina kahle hle ngifuna ukuyifaka lento la eMzansi, but angifuni abantu othi ikhombise number one lento bekuyinto bese ngivele sengiyenza, but besiyenza kakhulu nama-international students, abantu bakwamanye amazwe, ukuthi sebe-understand-a bona, kodwa la eMzansi abaningi abakayenzi. So ngifuna ukukhombisa something, you know. Oh, let's just do this. Angithi yabo buka lezi number lezi eyivela la, O+268, O+256, O+254, ngobani lezi number angithi uyazi eyethi ithi +27, lezi ezo254 nezamanye ama-country angithi yambona nje hello I'm Duke from Kenya, ngobani kwamanye ama-countries lento isikhona yabo. La eMzansi uyazi-ke thina siqale silinde abanye abantu kuyima siyenza into yabo, but sebekhona already abayenzayo, ukuthi mina ngifuna ukuyifaka nje ngale ndlela abantu basebenzise le thuba, ngoba ngikholwa ukuthi yes i-forex inzima, but le ndlela esizobe sisebenza ngayo thina le binary ile forex elula, ngoba okwakho i-timing kuphela. Uma ngabe nje umasterishe i-timing le nje kubona lesikhathi kuselelo 2 minutes ile trade, uma umasterishe leyo nto le ngizokufundisa kodwa leyo nto khuleka, so sobe sinama-class nje azokuqala uzo-understand. Uma umasterishe leyo timing uzosheshe ulibambe le nto le, kungaphela nje inyanga ngempela usuphelele. So yeah, ngifuna ukukhombisa-ke manje ukuthi okay, so kuzoba nama-links awu-2 engizowafaka lapha egruphini mangabe siqeda le session lesiyenzayo manje.
So ufuna nawe ukuqala uthi kukhombise la, let's say okay ngizokunikeza i-link right, ngikunikeza awu-2. Yokuqala kodwa ngizokubhalela ukuthi le kanjani and then le kanjani, but uthi kuhlukanisele nala sisala eklasini. So imali yokuqala kahle hle uthi ngiye nje lapho ku-deposit uyibonele. Angithi yabo 180 rand, khohlelwe wa-26, mina ngiyayitradela every day, so khohlwa imina. Wena mono-180 rand ungaqala, angithi yabo 180 rand, kodwa kusho phela ukuthi qala ngawo ngqo. Mono-200 ungaqala, mono-250 ungafaka wona, mono-300 kukuwena, angithi yabo. So uzofanda nje ngaleyo mali leyo, uzotop up ngaleyo mali leyo onayo, kodwa i-minimum u-180, alright. Mase u-top up-ile ngayo, izobhalwa-ke laphaya imali yakho kubhalwe ukuthi 200 or 200 rand, let's say ufake u-200, izobhala u-200 rand wakho. Kodwa uma uklikha le arrow le uzobona izinto eziwu-2, kune-real account, kune-practice account. So yini umehluko? I-real account ila usuke khona usuwenza khona imali okwangempela. I-practice account mangabe ngiswisha nje ngibuyela la, mhlawumbe ukuthi ngibuyele kuyona practice account yami, njase ngi-practice account ngingathatha nje ama-trades noma ikanjani manje, ngobani angeke ngi-affect-eke, imali yami yangempela angeke i-affect-eke la, ngobani this is just i-practice account eyokupractice. Eyokuthini? Eyokuthi mangabe wena usufunde something lapha eklasini kade ulenza emini no-spare, ntambama mase uthola ithuba noma immediately after lona iklasi, it doesn't matter, leso sikhathi nje uzosithola, ungene nawe bese upractice zonke lezi zinto uSpare akade ekukhombisa zona, angithi yabo. Usho ukuthi uSpare wenza ukuthi, uyakhumbula uSpare wenza ukuthi, bese wenza lezo zinto ekade ngizenza uyipractice nawe. So ilena-ke le uzosebenzisa i-practice account la. Mangase for instance le trade engiyithathile la, mangase iluze, kuzobe kuluze imali yokupractice. Imali yokupractice-ke mangabe usuyiluzile uya laphaya ku-top up, angithi yabo top up laphana, uthi top up bazokuvezela la ukuthi ufuna ibe imalini. Angithi yabo I think ngizoyiluza le trade, othi ngiqale siyiluze ubone ukuthi ibhalansi isiyimalini. Sele about 5 seconds, angithi yabo sengino-$104 kade ngino-$110, kusho ukuthi le trade ngiyiluzile. But akungi-affect lokho ngoba this is just i-practice account, yokupractice nje izinto esiyifundayo, ingakho nami ngikwazi ukuthatha i-trade kalula, angithi yabo. And then mangabe usufuna mhlampe ukupractice ukuthi okay mina what if ngifuna ukuqala ngo-1,000, mhlawumbe ufake wona 1,000 la, ukhohlwe ukuthi amadola, uthathe as if now owama-rand. Kwi-practice account ayishintsheki i-currency, angithi yabo, seku-1,000 njalo, ngobani le eyokupractice kahle hle. Kodwa wena-ke le 180 wakho uzobe usungena lapha kule green ebhalwe u-real account, okay. And then lana-ke i-trade ne-trade oyithathayo izowenza umehluko kwimali yakho. Uma ngabe uyiwina izo-edeka imali yakho, uma ngabe uyiluza izowehla futhi imali yakho. But ngizokufundisa ungawari, sokuqala nje ngithathe umuntu ongakaze ayithathe nhlobo i-trade, right. Othi ngikushare ukuthi amaklasi lawa afree kanjani, right. So ngenze i-partnership ne-broker, ngathi broker mina ngizokulethela abantu abazotrade kwi-platform yakho, right. Vele i-broker ifuna ukukhula, ifuna abantu abaningi, alright. And then wena uzongipha something for lokho. Yathi broker ayikho inkinga, as long as ungilethela abantu abazotrade nani nani. Izofuna ukubona-ke ngesikhathi usurejistile ukuthi ngempela uyatrade nani nani, ukuze bangiphe something. If ungatrade nawe angitholi lutho for lokho, yabo. But ngizochazela yonke leyo nto uma ngabe usujoyine iklasi engala. I-broker ngithe mina ingiphe something for ukuletha abantu. Also abantu bami engibalethayo ngicela nabo iba-create-ele something, abanikeze something. So yathi izobanikeza-ke u-180 rand, okuyimalini in US dollars, u-$10 loyo. Okusho ukuthi wena uno-$10, noma ngabe udeposite ngamalini wena.
u-180 rand uwona vele u-$10 lo okuyiyona minimum yakho. So ungafaka wena u-180 uphinde futhi ube no-180 onikwa i-broker. Lo 180 uzosebenza kanjani-ke kukhombisa. Kahle hle ukuze nje uthole ubizwa nge-risk free trade worth $10. Uzothi uma ufika la kudiphozithwa khona, ikhona kodwa ividiyo uma ngabe uthi wena u-ready ufuna ukuqala unawo 180 noma u-200 noma malini leyo othi unayo, right? Kodwa i-minimum 180, so uma uno-180 kuya phezulu u-right. Uma uthi wena unayo and then uthi ufuna uku-create i-account khona namhlanje, u-top up khona namhlanje, ngizokusendela i-account, I mean i-link yoku-create i-account yakho, right? And then musu ucreate-ile-ke i-account yakho ngaleyo link usupressa lapho u-deposit uma ngabe usungenile kwi-platform. Kodwa ikhona ividiyo echazela yonke lento esesiyenza manje, right? Ikhona ividiyo and ngiyirekhode kahle ngefoni ngenzela ukuthi nalaba abasefonini bayibone yonke i-process kalula, ifane exactly nawe ukuthi uzopressa up kanjani kuzoba lula, right? Ngifake lapha ku-YouTube wethu, uzoya lapha ku-YouTube wethu uyibuke leyo video leyo engizobe ngiyifakile, kodwa ngizokunikeza wonke ama-links ama-video nani. Ngifuna ukukhombisa this thing ukuthi uthola kanjani lo 180. So let's say usebenzisa u-F_N_B, uzo-select lapha F_N_B mhlawumbe ufake lo 180 or 200, asithi nje 200, bese ngezansi kwa-promotion, ngezansi kwe-amount kubhalwe promotion. La ku-promotion uzofaka lento ekuthiwa i-promo code. So i-promo code igama leli engilisebenzisayo, uZulu Trade. Uzobhala nje uZulu Trader ama-capital letter njengoba kade ubonile lapha ekuqaleni. Bese uklikha u-apply. Uma upressa u-apply kumele kuvele into e-green la, kodwa khuleka ikhona ividiyo ezochazela ukudeposit. So ngesikhathi usu-apply-ile-ke uZulu Trader uzobe usuwuthola kanjani-ke lo 180 wakho lo. So wena uzoyenza-ke i-deposit lapho ufake lo 200 wakho kwi-trade yakho yokuqala ngqa. Izobe i-protected up to 180 ngobani? I-broker ithe ungayithatha i-trade yokuqala ngo-180 rand, uma uyiwina uzothola lo 163 rand noma 162 rand, u-edeke kwi-amount oqale ngayo. Kodwa if uyiluzile ayikho inkinga, ngeke i-affect-eke le mali le wena oyidephozithile. Kahle hle uzobe usebenzisa ku-trade yokuqala, uzobe usebenzisa le mali le oyiphiwe i-broker, not le mali oyifakile. Then-ke from i-trade yesibili seke usuqhubeka-ke uzobe ususebenzisa imali yakho-ke qo. Or nale profit le ozobe uyenzile from i-trade yokuqala, ngiyabo. So ungayizenzela nje 160 rand khona namhlanje ngale trade yakho yokuqala, so ithatha lapha egroupini ngo-4, ngoba siya-trade thina ngo-4. Ungasijoyina uma ukuthi uzobe usuyenzile into elula vele i-process engasathi ucreate account ungaqeda in 5 minutes, no-deposit-a ungayenza nje yonke lento in 10 minutes ungabe usuqedile. Kuyikona mina ngiyachaza, that's why kungathi intende. Alright, kodwa-ke sinama brokers awu-2 esiwasebenzisayo. Sisebenzisa i-IQ option, sebenzisa i-pocket option. I-pocket option nayo iyafana ukuthi inama-benefits amanye angekho la kwi-IQ option. Ne-IQ option le kuyiyona oyibonayo njengamanje inama-benefits angekho ngale. So if sifuna ama-benefits athile sisebenzisa i-IQ option, masifuna athile siya lapha ku-pocket option, angithi yabo. Kodwa uzoyi-understand-a kahle uma ngabe sesi-trader leyo nto. Wena kwamanje ayazi nje ukuthi uzohlukanisa, uzoba nama-account awu-2, uzoba no-IQ option, uzoba no-pocket option. Kodwa phela kwamanje ungaqala nje ngaleyo yodwa, and then mase unemali uphinde uvule enye, or nge-withdrawal yakho yokuqala yala bese uyofanda ngale kule enye yesibili. Ngizonikeza i-link ya pocket option, so ne-IQ option. I-IQ option kodwa ngicela uyicele mangabe unayo imali yokudeposita kwanamhlanje, ngoba yona
sinesivumelwano esithi umuntu engimlethayo kumele athi a-deposit ngalolu suku lolu a-create ngale account. So create account vele in 1 minute ngabe usuqedile. Kodwa kumele uphinde udeposit the same day and then isiqale straight nawe egroupini. Ukuze i-broker ibone ukuthi ngilethe abantu abazo-trade ngempela. So pocket option kuphela ekhululekile ethi engarejista noma yinini and futhi enga-top up noma yinini. Leya IP option ithi aka-top up the same day. Leya pocket option ithi ungayi-create namhlanje i-account kodwa uma uthi ngizoze ngibe nemali mhlampe nangomhla 25 or month end ayikho inkinga uzoyi-create i-account yakho lapho. So kodwa ngizokuhlukanisela vele ama-link uma bese ngiwabhala lapha egruphini ukuthi okay le abantu abanemali leya pocket option if unemali futhi from 300 kuya phezulu ngicela usebenzise le eya pocket option. If unemali eyakho less than 300, yes ingaphezu kwa 180 kodwa i-less than 300, 180 kuya ku-300 or less than 300 uzosebenzisa le esikuyona manje, but from 300 upwards uzosebenzisa le eya pocket option. Kodwa uzo-understanda kahle egroupini wonke ama-benefits ukuthi why sisebenzisa u-pocket option, why sisebenzisa u-IQ option. Ake nginidedele okwamanje ngibuze imibuzo bese ake nibuze imibuzo manje. Uzothepha nje lapha i-mic yakho ubuze imibuzo bese ngiyaniphendula ukuze nikwazi ukuthi ni-understand kangconywana. So isingavuleka i-mic yakho ubuze umbuzo obuza. Awukho-ke bakwethu umbuzo obhedayo, ubuza nje anything ube free and uzothi umbuzo obuzayo uthothi nomunye khona ubefisa ukuwubuza agcine esizakala ngokuthi usubuzile. So anginidedele, ukhona ofuna ukubuza? Yebo, Siphethu, mina bengisacela ukubuza ukuthi if let's say nginemali, let's say maybe ngine-1,000 engifuna ukuyifaka ne, then Yes. ngingakhona ukuthi ngiyifake angazi, though ngifuna okay ngizothi maybe mhlawumbe ngizolokhu ngi-trader, so angazi ngabuza kanjani, iyadleka if nginga-trade or angazi like angazi noma uyangizwisisa na. Iyadleka yini uma uzoyifaka manje kodwa unga-trade? Ubuza lokho? Yes. Okay, Yes. no, ayidleki imali yakho ukuthi uyifakile and I'll trade. Iyahlala nje kanje, angithi yabo since ngiqalile angaze ngithathe trade. Iyayihlalela nje kanje noma ungaze utrade the next month, it's fine. Kuyikona ukuthi kule ye-IQ option le oyibonayo manje nayo i-pocket option badinga njengoba kade ngishilo ukuthi mina umfundi angimcharge lutho. Indlela engiyikhokhele ngayo ukuthi ngikhulume nama-broker lento kade ngiyichaza. So bona-ke ukuze bangikhokhele bafuna ukubona ukuthi ngempela ngilethele abantu because mekunjalo phela ngingazenzela ngidele ama-account amaningi ngideposite ngishiye kanjalo bese ngithi nabo abantu ngiba-create-ile ngikulethele bona ngiphe imali bangiphe leyo mali bese ngiphinde ngi-withdraw nale, angithi yabo. So nabo ba-prevent into kanjalo, bafuna ukubona ukuthi ngempela umuntu wangempela lo omlethile and uya-trade naye. So I will encourage ukuthi mangabe usungenile kube ukuthi nawe uya-participate because sobe siwashare-isha ama-trades. So mengithatha i-trade nawe ungakwazi ukuyithatha lapha kwe-real account yakho leyo profit engiyenzayo. Okay, wena ngeke uyenze exactly le amount engizobe ngiyenzile kodwa uzobe uyenzile nawe depending ukuthi wena uhambe ngamalini. Mhlawumbe uqale ngo-R200, so mhlawumbe ama-trades akho wathatha ngo-R20, R18 lapho, yabo kuzodependa kodwa nje sizobe si-trade zonke iy'nsuku and sobe si-trade nalaba abanye vele asebengaphambili. So uzokhululeka ngobani bayalekelelana-ke nawe futhi uzothi mangabe sekukhona ongaphambili kwabo nawe ngizoku-encourage ukuthi laba beza ngemuva ubachazele ngoba okwamanje umuntu bengakaqashi ngizoze ngiqashe kahle next month because sengibonile ukuthi kuzodingeka ukuthi umuntu aqashe.
So angikakabi nabo abantu abangisizayo, kusayilaba nje mina esengibathathile ngabafundisa asebekwazi bona ukuzenzela already imali. So bona ibona-ke uzobafica lapha egroupini ya-Telegram So, abazokulekelela. Yeah. okay. No, it's fine. Ngiyabonga ngichazisele kahle. Ngiyabonga. All right, danko.